Zeinengatik eosi behar den diska hau? Santa Maria Kaperakoek bere biziko lan polita egin deulako. Yo este disco lo compraría porque me transmite unas emociones impresionantes. La música de Gorriti y de Mokoroa es impresionante para esta capilla y para todos los que componemos el coro parroquial, ¿no? Zeren naiz eta ni Tolosarra ez izan, parte hartu dut diska hau kantatzen eta ordun oso aberatsa izan da niretzako. Y además no debiera de faltar en ninguna casa de los tolosanos. Musika hau gure ondare eta altxor direlako. Yo lo compraría porque estoy desde los 7 años disfrutando de la música de Mokoroa. Hemen aitzen da musika, ez da inoiz egin, olakorik. Eduardo Mokoroan egindako 18 kederrak entzuteko aukerak izango dizu diskontan. Eta hau ez da bakarrik Tolosarrentzat, hau mundu guztiarentzat da. Eskuratu eta gozatu ezazue.